I love you baro ya i dokter marbo I love you baro ya i dokter marbo nadu kisim nadu kido baki bamalabat ko hanum tabangin yasno hai dokter marbo 1 2 3 Min bendo iya kat madiri I haka bipipi Yak kiwe nyem num airi Bat yang halade 1 2 3 Kumpa pi pencok iya dokter reki Kumju mentakat ganti Baro saudari kasih I haka bipipi 1 2 3 Nung di kau nung di sini I haka bipipi Try baro balanya akali I haka bipipi oh Nyelayo ibayap kari I haka bipipi Dalelay nyem nung aili Nimbat yang halade 1 1 1 1 1 1 2 3 Những ai habibi na ri lum o patari boy ai ha o pra moy o banaw sa jaya o pra wanom sa ya kalum na kikna ale ta ha o pra 1 2 3 Kena sekolah matura Ai berentah upra Nung hikai jingkel laki kuat Ai berentah upra Hoi hoi Tinang nenas nung sedel Da upra to da to gel Nio ibayap kali Ai berhak kabi pipi I love you baro Yang i dokter marbo Nadu kisim nadu kido Kiba malabat ko ha no bangin yasno Hai dokter marbo Dagawi kasungin ai Hak dokter marbo ibadu badang bana ale ka upra thi kong hin ki kong kena ai ben ka upra o jingkala bagoni kwa ai ben ka upra nyayoi bayap kori ai hak ka bipipi sorong dari kasih Ai bro aga bipipi bara padon sekadang kamon ha upra angin songin nyon sonyo bara padon sekadang kamon ha upra angin songin nyon manu balong nongkong dite demo upra wong son upra wong nongkong pi ida to ma ba baru saya itrai no to suba yang lang to suba yang lang paro Baru swabha ni yaran bangin penggerak no ya katme jangan ikatma diri minya bertalang lai sira pra jingkelari kwa kublai sibun kublai nang kerkro begini no ya kamat kabasat kapakan kumjung kublai syahdamu Assalamualaikum bahap hin menuju khair bariru MDC trong Kamurai constituency I Dr. Vaskar Marbo mukatong I Assalamualaikum Praistar kami menuju Kamurai kiwai menjadi keteng batam kami kom beri para jon Dr. Ricky kalau kata ni bas kiwai ru kibana melak menjadi keteng ha kani kapor haga keteng jon tunong senong baro ngapliang subhai pi baro tang ngapliang subha ninga aru kakit bok kerweng kekerhu kekerdo ya kejinjai inti keban beten ya ki maujam bala enok sedien da iliat Dr. Ricky ejesimkan iba di longsong snong utrasong jaka snong serjeni kakijin ibet kejong uplay kepelan kejong ni lak diang ya kesendol kejong kembakalam
Riun om sen la eno berhak ini kepuan minta kawan kan jadi pengitu sau weipat dan mit bujli hak jaka bujli hot nga kepa ikini ki kenram ki lendang ki riu sakri pat ba ki nong di kemat na ki pan loper ba pen om du mensiem ledak ki yang diguna di pat ba buan sekamiting hakadong ke mangasong ke dong blok 3 kini ke dong blok 1 hak mak kendiak kawan ke blok 2 bat ngasong hapo blok 3 hakadong ke mangasong bat ro hutawi ke senong kong baik hau pra meeting dan tentang sebenarnya mungkin tôi sudah meeting lah melakai mengambil kemensian untuk kamera ada berapa lupa bangang tak hau pra dan terlalu imat kita sum tôi sudah melaksanakan meeting dan dia bersab kentian dan kemudian tay teman ada try telan ba ngate hau pra deh dan terkenal iwat kenal macam ngaruh kemudian beriwan sampai ke meeting nama kita berapa lupa halayen halakat not ni ketbok kerubian ya kini bak jingkerman bak ngadakenman kamtam jai kertong jungi Dr. Baskem katum ke jimpet ke jing snow jenga narum naneng haki babun yang baro ke jingjok ila ba upah keti stang yo numbar ula ban kamtam susu ya ke jingjok jingjok dia Dr. Riki nela ban yakin dia kan sadu dia kata nela ban batai henry ya ke jingjok ila do lupa hak keti dia habala do lupa ke jingjok hak keti na kiliang junga kom urang basnom na kepat jai Dr. Baskem baik ke baik lihat Dr. Riki ila kular ban penwandor ban sendor ka snong nok slia ke jogi pendiak mapi dan ka pile kumta kamansian juk iru dan song ta khai hak ke jinso henry ara pilen dia ba pilen dia lese wala idan haplen ka hima ke jong blelu indang gais abot na kapor sa kapor kumta kumangal ong ne domene ba ya ke jinjob ndak ba upah kakti de henry ka i bangi kwa fasisten ong kiwi kinu me so bisi ma kini kinu mi khmat na maulai ni kiwi bat bisi ne nga kerpat ke baskem ba kan sedia se bungu ko kado sim tu no se bungu ko kado da ki de enta tentu kenan ya kan sia bawa klan na jeng Dr. Riki bat kecingkan menjungi bat jikin ti jungi kan ulong kan untuk senam gini kita nak kapos ni jasa hayapi tanda ka public meeting reh kono kan kapos ya nanti skin kita cabang senen punya na induk yang ini sungkal ni discuss the whole itep kapos ke jak step bat kawiru kalomba kali lase kasen ka badengkong ka badengnyat bat kaporu kadang hambur kada pulong ki pat bat mong som slong ki bakin pat dakhi tembaka ke bangai slow banget tiap kalong ka basisya mana do buat terderai pa bagi nemlek seno ru hau pra kubri sebut kubri siajarmo kejamiat kemen nak baca jongi lang baro kat kibala bandia don hagani kepor hagani kelempung hagani kejamiat bat kham tam hagani sinong go ke jongpi hot kebening kom na pen pau jinso ke jonga yu play try kena bom simlino nak kata jonga jongpi ubala pelong ini kumni kumbangilong menta bangai ke jing kublai ya iba isnehim ibalong usong kenor bopnya ya kali jinglang hang di kejanit ke bamta kajing kublai ru kalet sirang ba snong ibla ai kintien priang soha barha kaju kapor ya kintien ki ba ai min sim sibut yang i kom ka party bat kham tam ya ukertong jungi I Dr. Baskem merbo nyari kaju kublai ya bau lesi nganum sim kerteng laya pun odom sebet bakum glen kanong kerteng mo te ai ka jukublai ya baro ki para ramba kedan hang ni hapo kani ka paranda bar kucu ru khamtam nagta jo pi bai ki nong krishan ki barat ba jong voice of the people party hagani kisnong ga jongpi bar khamtam ru kat panganang ya stai mai I bagi don sibun ki ba hang te dukan ki ba haga jimpet ga jonga ka skor ka joki ka phai shani saka jingyalang te lesi
kalau ke jingkerpat ke jonga lada piwan hangi kan kamso tenat susu barang ada cukup lay ru yaki nong sok snong jok ke snong nong sdir kabale ase don na preng jompi ha ke jing bon kam ke jompi ki yeng sen ke jompi pemla banwan marmet ban markman ha ke ni ke jaka ha ke ni ke lumpung Henry ngek scam ha ke jaka ka pipidon ha ki yeng sen ke jompi to ai score ke jompi ban snap ban pinsa skor ya ki ei ba na kalian ngi kum ke parti ngidon ban om hapreng jompi hagni ke por ban hagni khlemat ke pemerintahan hoi kani kasien ke beningkong na kalian ke jonga hoi kami kasien ke beningkong bangan wan bangan yuk kejang hagni ke sinong jompi kani ke sinong kani ke ba ngelawan nado dangret dadaki lesi spasin layak yang ke sinong balesi dan sibun ki bangan itu hagni ke sinong Henry bangan yang nak rensan kumni ban keren kadi kesin beningkong nak dengan so kemen pak ni por kalau mata dak ke suskan abang adon kadi kesnong jongki kadi kesnong kadi bandon ya kam sium jong ke so sarum ko melamat phang gi nong keren nakman kadi so sarum namaral kani kesnong kalalong kata kabelasai ya we naki riu ramba ubah nak kalian ketungi kum ke Voice of the People Party hak election MP Arpo Arpsam ilong ke parti ke beningkong du ban penmenayu kertong hak jingkun ya ke MP election Arpo Arpsam ban hak ni kenti ke pementaru kalau ke besultanat bagai ke parti ke beningkong du ban penmenayu kertong nak menta kini ke by election ke ban selongno hadu menta hadu ni ke klebat ke pementa ngambat i bagi weipat ki political party kinwan sekmat ban penra ya kita ki kertong ki jokki ringa siui bakadon hi ka jing persang bantuat jingmut kadon hi ka jing persang ban le tu kumli kumtai ban sei sipang na gawai ke kerteng sipang na gawai ke kerteng le si ban pe mo ban susap ban pe kumnu ka jing sngo ka jong pai ba Henry Kampier nak kata jungi kum ke Voice of the People Party ngilong ever ready nado ngaseng ini ke parti nado snem Arpo Arpuai barak election bani kom Arpo Arpulai barak MP election Arpo Arpusam barak juru hak MDC election Arpo Arpusan bat akan ke klimat ke pemerintahan ke Voice of the People Party kalau long lakloi bat kalau lakre bat ke jingnya kun ke jungi ken mau kampat kut ban ngisok men nang report ke pemerintah bagi yo sesien pat ban wana preng jompi upai ba ang sosnong jong ne kisnong baling ba jong ne kisnong ngam artotien ke kubur kan lek seki wei pat kisnong ki pemarjan bat keleng keri kani ke kubur kan pur baka Voice of the People Party kalau ke parti ke bala kre nama ta kanudu ke jinga kun lagalong hakisem ke bala lekno lagalong menta bat wat haki por ki banangwan bat aso kemen bangadap ta kemen siem jo jing sor hem abang wan ngri gasnong ke ba i Dr. Ricky AJ Singkan ila siem ya ke gasnong kum gasnong ke jongi bat gasnong ke badon hapo ke dolut bat kemen siem ke jongi bat aso kemen ru banom bakani gasnong kala ai sisa ya ke jing kesan ke barba i Dr. Ricky AJ Singkan hakani election Arpo Arpusam hot kum ke parti bat manga ya lebih simet tu ngamna ban mudur habang perkat hani por ke pemerintah bakum ni ni hapan wan biang siki na pemerintah ban pendap yang ini kejaka ke bai Dr. Ricky AJ Singkan ila no pan kalau ke jindu ke bakrau personally nak kata jonga ngadon ke cingidai ke bejan kumbaki weipat kinong ngikit ya ba kinong ngeseng jong ke parti ngomong tengah nama squad na pau ni por kemat jompi baka Voice of the People Party kum ke parti bat kum kinong ilam ki ba kemat ba kamtang kum kita boleh don benta ban seng dur pat ya ke sang hima sima ke politik sani pok ke jela ke jungi ngidon ke cingidai ke bejan ba ke Voice of the People Party ki dikot jongka bat git khot khamtam jong State Executive Committee hi baro
ringkat dan bagi wei bagi nongket kam ye long ko wei ke jimut ye long ko wei ke jing perkat bat ye long kum sipara man ga jong keleng abang alet ke jia inti ke jonga ha ki campaign ke jonga na jong ni ko wei na so kemen na so shingai na markum ke parti midang arbut ki hinmen rangba ki jongi berkata tadi iba adan ngal Simon bagi Dr. Ricky AJ Singkan Henry kum ke parti ni penyang kejimpinya isak ke jong belai ban ngetsken bagi iki barok ki bejan kini hapok ke plan bat kejimpinya ke jong belai akan mau election MP Arpo Arpsam la kalong nang cina pok mulai abang sedangnya ke campaign nak kata ke MP election akan mau aswa bang niat kum ki dikot bat ki sipai joga voice of the people party hantai pok mulai aswa bang sedang balik sepok madan ngala pembek ye ke meeting joga circle ha bagi nongket kam barok kelawan bat hakata ke meeting ngala khot i Dr. Ricky AJ Singkan kum kadak joga jing itu bat kum kadak joga jing sedang joga campaign hantai bat haka jing lek ke jongaru hadin mentah keleng kari kasih ngaju ong ni gowai kentien baka voice of the people party habaka sei ukertong nagamata ka MP election arpo sa long ngemsi masei nabadan namadia nalinti nasingkin ukertong barho arpo sa habangi sei ukertong hai Dr. Ricky AJ Singkan noong kat sabalik banda kalian ngejungi ngila seyu kertong ubah piang ba ubah pakatam na baro bakata kali ka panglaong bat hagni kilimat ka bamentaru ngawan pat jongki pat ba ani po kani ka jingalang kolong kursi betay ka jing itu i Dr. Batskem merbo bat saisin pa ngandut banong bat na soskem komba na soskem habang leksu pat ba arpo arpulai ban terwa yo kertong jungi tu kopor i Dr. Ricky AJ Singkan ban hagni ka klemak ka bamtaru manong ipi da ka juk ka jung sosken ngawan khmat jong pi mi pi wei kinong sosdom jong snong nose dia ban ong bong niu kertong bang ini sei sa hagni ka klemak ka bamtar da ka jing sosler manong undai kertong uba piang bat uba pakatan hadu mentangin patip dengan orang EP say san spa basai kinului political party kiban say ye ki kertong hakani ka election ka pemerintahan nganong on nomdon ubala bantam bat uban khambia bani uni kertong ubangi say hakani ka kenti ka pemerintahan ngaso kemen bat ngaso scam namar balai i Dr. Batskem berbo imnong nongwei nak mata jongan hakajiya inti ke jonga ko musama la kalong hakajing pule la kalong hikam ki tray ki jonga kadon ka history hawide by Dr. Batskem hoy walada ka por mangilek school mensua ngemi itu ndai tangba ngilai don nang nakaju ka thamai lani ka school ka bangiyo bandi ya ka ompol yo jong ka jing sta nabasdan ngilai pendap ya ka matric ka jungi ka kelas 10 na po Government Boys High Secondary School hoy wala ngatami kumba Arsenal AA Henry ngasukumen namarngi sedang naju ini ki produk jong ka Government Boys High Secondary School but ngai itu iban kedai hadu bangan dalek pan apa ke school ba nehu ngasukumen pan namar balai ka jingya inti ka junga ngala Miss Arsenal ngala du no Arsenal andai tanang ketiang dia mentah pan om beri cipnya ke jong gue baladai bakam ngamis Arsenal namar ka shisnam ngamis ke jupuli jong BA bangastom but shisnam pak ngamis balik join MA kadai namar malayo kam kulit no barang hak balik training ngamsiliyo ban beteng ke jupuli ke jong nasiyo ban training hadian mga pendap ke training kulit makapur mga tray nasiyo ban beteng empat yang ke MA ke jong North Eastern Hill University badai hangta kabang ye kedu bangasa itu Dr. Batskem kum ki bayu kulilang hapo ke school ba nihu
hak ta kapur om tang kata le kejinga inti ke jong ni ke jonga bagi Dr. Batsken mo aga bakadu ngai kampulit hawarja khatsan bat la poi pat syakaju kejeli banlong ku wei na kinong hikai hapo Sinantis College badai hakapur ka kumta kanang wan pin jan yang abi Dr. Batsken Dr. Batsken hikai po Sinat College ngai hikai po Sinantis College nai ka bakampen sotanat yani kalomba how arpu wei but shwai kata kadi ka Voice of the People Party ka ba penlong snen yang abi Dr. Batsken Shipara kata ka Voice of the People Party ngaso komen hakajiya inti kejungi kong ka party ilang sibut ki perlok ki ba hakaji kuli kejungi menshwa ngilai kendu ngilong perlok Henry kadi ka Voice of the People Party pat ka ba pen lam lang hingi mentah mangidon haju kesen haju ke party ban ngam artatin ba ka Voice of the People Party kana ban sandur pat saisien ya kani ke jelang ka ba i ke jonga bat ke jongpi hoi ngaso komen ba kani ka Voice of the People Party ka bala ban wara pat saisien ya ke jingkermen yang ikum ke chat beliau ngamla ban klub aswa jong arpulai ag election bang ikran ke politics kan mau babun ki beliau kimtre ban sngap abang ikran ke politics bun ki beliau ki om mo ngim kwa ban kran ke politics namar lakhen ban lanyo ke politics kum ke bacebo buat la soba la dau nuno badan ta ke politics la soba mau di uriu thot uriu syukur berkata ke susi kalomba kita ke badan ke bor ba kita ke badan ke politics kila penlong ya ke politics ke bakum kata bat nganong kini por monta kumu sama hakajiya inti ke jungaru ngaru ka don ya ke perkat ke bakum kata habi ni ke politics ande hakajiya jugi kerta ke jungaru ngasno thu mo kadon ke jingong jong wei na giriusta well, you might not be interested in politics but politics will always be interested in you pila kanong bangam stunat ka politics ka bajebo ka politics ka bakumni ka bakumtai ngim ni bantat ingani ka waipan lada PPC ka politics ndai ka politics pat ka EIP kay ibaro ka mangile nadu dangka hadu pangindayam kadi ka politics ka bapinwandur baka bapinpelud ya ka jingim ka jonga baka jongpi dai hangta baka Voice of the People Party kawan ka jongpi ni por ka pamata kanom mo hando pikwa bandon banya sandur pat ya galawai jogi kun kiti ki jonga bagi jongpi jongki para ki persa ki jonga bagi jongpi langi ni dan benda baka ka politics ka baro ngiyong ka bajabo ka basniyo lani ni dan benda haga politics joga Voice of the People Party kabangingit bagari tanggadi kabalapan sandur pat barban ay jikaran saisian pat rio bat khamtam ya galawai jogi khon kiti ki jonga bagi jongpi ka Voice of the People Party kamdan dagawai pat kanamrin nginyai kren nagawai ka pors ko pat nginyai kren nagawai ka election sakawai pat bat nginyai kren hadu arpu pra ban ngamar tatin ka jingkran ka jongi kan dalong do long snam hawai pa wai nong song jongani ka ri ka e ka jonga ka jongpi bat hakani ka jelang ka jonga ka jongpi bat kani ka ri ka jonga ka jongpi kanong kanuksa kala ye ki wai pat ki jelang hakeleng ka ri India bat ong takata nginlong kanuksa wat ha ka perthei barawai ngin warra ya kasengsar kada ngin perlong ika kum bala sandur na do basdang daw blay ka sandur ka jong blay ngin warra hakani ka jela ka jonga ka jongki habidi ba kasengsar ka kada ka Voice of the People Party na do basdang iwan upay ba ngiyong ali nga trailang ban ila penbena ya kathma nakaliang ka jongi kum ka party ban ina wear ya way pa way ban ya ka way pa ka way kanong sosnong jong ni ka rui ka ba ka jonga ba ka jongpi banong ali
Nginya kunnya kena ketema Persya ya bangsa Nginya kunnya kena ketema Persya ya kejingle singa kamat Bat nginya kunnya kena ketema Persya ya kejingduk Bat ngam artatien ringkat dan bat pi Kipai bak nang susnong jeung geri bae ke jonga ba ke jong ngin job ya kene katma ngamar tatien ngin job ya kene katma bat ngam kam slam shu kata kapur ka voice of the people party kan kurup lo kam sinsyar ha kene ke jelah ke jonga ba ke jong pi ba kata ka thong jong voice of the people party bara so komen dengan kapur ke pemerintah ha ke jinga inti ke jingi ha kene ke MDC election ke berang sudah haka campaign ka bakadu hang teh po maulai ngala keren digini kentien bangala ong ba hang teh po maulai ong ba ngin khliap lamaro ya ki wei pat ki political party bat ngin pelong ya ka sedang maulai kum ka kten jong pra nado katuk election MC arpo arpulai bat ka sokmen bu pat ba no maulai ulai ya kejubak ngetsken kabasai kedar na katagari ba kejat menriu ba senang mulai nadu arpulai kalalong kabala kroy ban don rekat ba voice of the people party ban ya khonnya kita kejinge ban ya ni bagi raidam na kata ban wanra ya kata kejingkermen hanga berapi berkamtam ya kalau wei tu ikun ki jonga ba ki jongki ban aso komen ban ngam artatien hiru ba ka ju ka jing andur ka dan ha jongki iwe ke badan hanne ba kumjuru ke yo so ya kene jing pensawa ha kene por ko menta hoi iwan kene por ta jing soret namar ngitip mu pet ba udon ringkat bat ni ke voice of the people party hoi aso komen ndai ka babi nak sentur ko sana ndai kami nak sentur jogo urang ba sedang jongki banong ba kajing job la job lupa mo kajing job la job lupa nei ngang ong kajing kun ni mo kajing kun ni ka voice of the people party kan no kinsting dei na makata daw nila sedang na kiwi ki political party ki empat sedang nei ka voice of the people party wat lada ki babun ki ong mo ndok kam mani kun la job lupa ki babun ki ong ta ko bong irang ba sedang topi oh la job lupa Ndrei yong ngiem kensting na kalian kajungi yong idong kam menteri stom idong kam yu pai ba ban scam ya kajibut je berkat idong pai ba idong kam ban bat idong kam ban perkenal nama ngani tu ipi pai ba ngani tu ipi ba kiwei pat ki political party mentang among su kiwei ni kelai long lang kawe kim ni su kiwei ni kelai long lang kawe Bagini ki political party baru kin persang kumnu ban wo kejat kin persang kumnu ban tan kin persang kumnu ban tiet ru wat dong nembak ya voice of the people party badi nama kata daw na kalian kajugi ngiyong ngidong kam ban trisitom ngidong kam ban lek supai ba ngidong kam ban yai pen kenal ban yai pen sotu upai ba yo kumnu mo yo don na preng jongi ki bangop no ha ka jing batai jogi wei ha ka jing penbi jogi wei babnya ne tu ipi pai ba kalau depan sedang ha kini ki kat tu ne sedang ki balik no barkan nang jur nang ni sakamat ka jing penbi kamtam nagaliang jongka MDA government oh iyo ikut jingtet ba ka wei ni political party ka baklan ka basensyar ko ka jela ka jingi oh kalau perkek syacat kumnu ban penbi ikipat ba ling ba ki program ke joki ling ba ki social media ke joki bo ban pentame yo pai ba soisien pan ban pentame soisien pan yo pai ba bat ngangong ni por ko menta mo penbi sanspa ba penbi henry yo nong kesan barat ba juga voice of the people party pennom la ban penbi ketari ke jingstar kaba unong kesan joga voice of the people party udon ngaspa berwanra hakajia inti ke jonga tepo maulai akan mau nado election arpulai hadian bakut ke campaign
last day of campaigning sawaji kekut hakapor janit ngalum ya kita ki parlok ki jangan hapok konstituensi ki bayi jan banyak ngalum ni meeting ko janit hakapor riu nyau baji online kendu batki lai keren ngau kumnu nagadong kathan ki sapi nak senong sapi ki ong jok tek ba no kumbangi sotu jok tek ngakli kat na bangi kli tu por ki ong jok tek ba ngintoi di sakathom wei nak kita wayem wong tăng ba wong lada ngim long ki bapet perman hakini ki sabu prakenta wong yo don mo ki basya dong no hakis bai rupa namar nak kita ki bubun ki political party ke election kamdei kumli kumawan mangi mo kenal kamdei kumli kumawan mangi ngi iwan mat start iwan mat ai ka ji sempang yu upai ba kiwei pat ki political party ken wan kumta kumbuan mangi ne kiwei pat ki political party ken ken koridor yaitu isau pupra kenta badi ko di bakum katu bagi da triston adu stengmiet adu bandar syairu banne kumnu banrung na kawai ka tingkong yang kawai pat barung na kawai ka sidong bat kidong banne kumnu ban lek ban thiet ban penokam yang kepisah dia namang tadau uwei na kita loong ba dalam nyempet perman hakini ki armit syah mengen lek tan tep ka vut wong yo don gi basak rong no apor bakum ketang la yeng mangalong yo tau sama wong ngim nokam ban penjejaran di ongan kita ki pat ki political party ki mathe kespak ajupi wong ngim nokam ban penstom namang tip ikani huwei arpo election kata election ka balingkong ka bangi kun bat ka bangang ay kun ngong yang tadi perlu ki jonga ngong ngatip bau niu pet ba belrai ban ai ka jingsa ni ka voice of the people party unom ki uni belrai ban ai ka jingsa ni voice of the people party unom ki ngong bangla ongru yu tau sama ngong pitip kai ka banja unom ding jongi ban ki Henry kita ibaran sigi wei pat ki political party kita akan saki bat ken sawan sangi Barna Sokmen bagai ka baca po mulai ka jatik kumta mau kiwei kumong ngapen kema mane digeri orang ba ka pinang syong hangti ong ka baca po mulai ha ka wei ka yeng ya nriu banai syua ka election ke ka baca ha tu por nge syong ha ka tabi yeng ya breu ka kamra ka bahe ba kidon ki prarang ba ka babun ta ka por ki paktet pengan ikon election mau namar beli namar ngam long ban benar apa ba nama karang don ke kies ba sorkar ka persen ban khang ya kiri ustad kinong ikai bakin ya kun election kamtang na ka voice of the people party ngaban ikon ya ke kies po high court bat am palong ban penna ngayo ban penna adu bala stan kumba arbanai syua election tiki babun kimtip bara mga syong tayo nga briyo kaya keren lagi makin tip mengenai win ki kertong bat hangta ladon kiri orang ba hangta ladon mo dak baburom kidon punya sidong kidon ru kirang ba palang ha kata kayi nga briyo nei ka wei ka banga skap kumba arpu minute na skap ka jingkren ni juki ki om ta kapon so tanang kami ke voice of the people party so kami ke voice of the people party kan nongren ka pabiang dei ha bakadu kita kiri orang ba ipengkut ki om ni tang ba no ha ka bakadu hi country kepisah ha bakadu i country kepisah dei por ka bakum kata kem ketin ban kren ngam so asya ya ka jingkren ka bakum kata no la kem ketin bat ngalai kren ngal pensyai bar ha bakadu mong mo ong GP no pi ong kepisah ong GP mangate ngai no ong ngate ngai ong GP la kala kepisah ne ban perkelayu brio lani ublei ula ban perkelayu brio no bat kai ka baca hapo mulai bat ngam artien ka baca ski teleng ki jakaru ngi ka por ka jomplei kum ko voice of the people party na soku ni soman ainu namang isu tu ngi dei tangi brio ngila ban persen kat ba persen dei ba kadui ka jing penso tu ka wanhi na ublei ban kata ban bu hanga ba pi mi wei ya ka ban siem ban so tu yanu shanu ban hanu bangin ai ka jing shan ka jongi bagi songu ba voice of the people party ngangit scam
iwan ang niya kapo ang niya kapat jompi ban pen scam pi ngitip mo isim ya kejingile ngin pensting ya kejingile ngin ya kun bag thong na jungi kalong ang kini election ke pemerintah la dai Dr. Ricky AJ Singkon ayo kumba sannak butam bat nga ngan befer khandia nei rang ba snong mane mo rang ba snong yong la bantam la ni la ban buda tang ba ka jing job te yong la thu pa ba kan dei ka jing job dei ngan befer na kalian ka jungi ibu ya thong bangim dei ban duna ni dei bantam palak ban ya ka bangiyo how arpo arpsa ngin bu ka thong kum ginong siyan yung Voice of the People Party ngin bu ya ka thong ngin yung sohun batang mga batang kayi ko nga batang kiperlok ko nga bangilay Krisyan ya Voice of the People Party lada don kita ki bampat Krisyan lagi long ki papitu ki paramarjan ki jompi ki bayin ki jompi bay trelang bat pi ngong ngin tre sistem ban penstu lang na kabata joki banong bang kadong kam te pi ban yesok tilang bat ni ke Voice of the People Party bat ngamar tetin hagani election ke by election ke pemerintah ke Voice of the People Party ngin bu ya kathong bangin pentam palat ban ya ka ba ngil ai ke jinjob how arpo arpsa bat ngamar tetin ke jing so scam lawan kamat jongpi pa ka ne por pemerintah banong bau ni ketong bangi ngisai ngam artetin kum mangala on to upur Dr. Ricky AJ Singkon ngong ba kum kajat meriu habangi pai bangi pek support ke parlimen ngong kali India kami tu cuma ini kum kajat meriu nama ruta beri usenpa usenseng orang ya tan jok kajat meriu sim la pendat hok ya ke kamram hangte po Delhi ndon cuma itu yang kum kajat meriu njok sosyo ka sur jok kajat meriu hangte po Delhi barang tu kupor long mo wala dalam saya ke political party tu kupor ngatrai dia kenal pada kidon ki bakaran ben mo yo ketong jungi Dr. Ricky AJ Singkon tu kupor oh kita dulu mo mendai tang ban syong kendong ban khasaot ni kita sedang na ban khamau hapo kendong mo mendai bang mana dari baru niat new ya kata dari kum ke Voice of the People Party yang tu kupor habang isai ni kertong itit kay kakamram ngun pendak kabaka parti kan betha hangti hapo New Delhi bat hapo parlimen yong hakatu kupor buniu kertong jongi un khlepat ya kan nam bat ya burung jong jat beriu hangti hapo New Delhi bat kay kabaja pada kay kabaja nadu kasian ka baningkong bat hadu ka last session desi ka bai Dr. Ricky AJ Singkon emio ban pendak ya kini last budget session keberang sudah nengi i pai ba makum nu uni orang ba ni orang ya tai ujong ba ujong pi ulawan raksya ya kana ba de geburom jong gari ba kejat menri ngala om tu por ba om tang ba uni UMP bangin say na Voice of the People Party om tang ba udia sai na kanta jongi po Delhi po parlimen ngala om ru tu por bangin pentikna bau ni UMP jong Voice of the People Party ni utang uban lek ban ya sat bagi different ministries kibana po Delhi bat om kata bau ni UMP ubangin say na Voice of the People Party ni utang uban lek ban tendru ya sibun ki central institutions kibana hang ni po kejelah kejema bat kejompi bat kata kebai Dr. Ricky AJ Singkon ila pendap hok ya ke kamram kejompi bakari upor wa mata sesien pat kejing sos kan long bong ni kertong mengisai ni upor wa mata on continue on beteng bat ngadon kejingkermen bon trei khamba susu ban pendap ya ke kamram kom bala bensyat lu pada nang susdong jong kini karwi ka ba i ke jonga ba ke jong pi odon ni kini si ke ba persang ban nyujur mo ngai i pi mo kumno ke sedang ban nyujur i Dr. Batskem ban i Dr. Ricky hagini ki khendak si na don ru ki ba persang ban penbe ki pa ban penki ki jimbut jong pa da ka ba ki wanra ban nyujur ha pedeng presiden rang ba jungi ban Dr. Ricky AJ Singkon oh ban batai ani mo kajing fu ka joki kalau tang ban pendu ya kajing senya
ikinong kesan jaga voice of the people party. Dengan orang ini por ta. Orang kita di persang banyalang baklayu pega. You have no rights ban keren. Hawidi bak jingong. La kalong jong i Dr. Batskem, la kalong i Dr. Ricky Jesingkan, la kalong ya ipa aden medal saya. La da don bala ban keren. Dei mangi. Kibalai tre ringkat bagi kiri orang ba. Oh ki persang berwarna. Mo bani nujur. Ngangong la da pipet i Dr. Batskem. Mo dah kata kaju kaya kemat gomba pipet i Dr. Ricky ngantrai pin baklajur mo namar balai namar ngabat pi iwi ngilong uni ngipir idon la kajong ke personality idon la kajong ke karakter kabangin umla ladanga persan menong balong no kumi Dr. Batskem lanu nganumla namar ngabat kemar ni we bo bleu rasna kerpan yang ngabat pi olah kiwat setelah kepercayaan kumu bak prestarwel marbanyan pinumlam don tama bak prestarwel keleng ni kepercayaan balar kiwat keleng ni kepercayaan kumu Dr. Ricky Jesingkan pinumyo don tangmai balar kiwat keleng kepercayaan iba arden dalam saimai pinumyo don tangmai bak hagaju kerukum balar kiwat Dr. Batskem keleng kepercayaan pinumyo don tangiwei Dr. Batskem numdan the way pan numdan the way pan tang the way kabang akwa ban ong ni ko kabang ta compare la galong iba arden la galong Dr. Ricky Jesingkan la galong i Dr. Batskem hangani ko kabang ta ila ban pher ke jinglong ke jungi Henry ganong rim kadi ke ju gombang laong tu ko mo pipet ba arden ke jinglong ka ba dakoi pipet i Dr. Ricky ke jinglong ka balong dakoi Rei, haba pipet pat yang nongrim kesuki. La kalong Pak Arden, la kalong Dr. Ricky, la kalong i Dr. Batskem hani khlemat kamamta. Nongrim gamki bat kadai keju. Bat nganga ju om keleng, bat kumba mo i Dr. Batskem lo nya keren. Yong nakalen ka jongan. Ngahong. Nganum ki naka voice of the people party. Pada election arpo mulai arpsan mulai election MDC. Ngong upai ba mulai. Ngong lada. Pilap bang laki nak nongrim jo voice of the people party. Kumbangi ite don tegi Emily, don tegi MDC. Ki bahaswa jo election. Ki keren nak waisur. Hadir jo election. Kila kelar hoi perkesur. Tangkat tu dia benai. Ngalingo, senu keren kejongki. Senu kenongren kejongki. Ngangam nak berbodur. Bau arpulai. Ngan iya ngak kenongren juga voice of the people party. Ban kerennya kai bagi kita giwai ke political party kelale. Ban pengerem. Hakapor election ni kita. On lakot election pak. Saju kaying saju kasem. Ledung. Ngangau upat bak no mulai. Ladangan ngalong kumta. Ông wan say yang ana yeng phem dei ban riet phem dei ban smith phem dei ban tieng ông pelajit yang da ka jing sos camp pelajit yang da ka jing ba da ka jing ye baladana pen khen ia kata ka jing ye ba ka jing shania ka jong pi ladanga shat ia kata ka nongren ladanga shat ia kata ka party kalau peniang yang ông yu pat ba mulai pidan ka hok ban wan man say yang ana yeng kata di jing sos camp ka jonga Barkajing sos kem the way per way uba mi but uba yeng naga voice of the people party ngewan pat jopi pat bang ni puar kabamta namanya sotu klem mapi ka voice of the people party kamlong ruem ka voice of the people party ka voice of the people party kalong kunni kumbagalong de nakadaw jompi wanum klet ka kata balada pi pemdan ka voice of the people party ka VVP kanum long ruem. Oh, kini kita nak kabur. Kitiang play the voice of the people party. Pinang tribe kitiang. Ya kita ginong lam the voice of the people party ya. Kitiang namar ki sotu. Bo pai ba udon. Ringkat hasenda ba the voice of the people party. Ini ukam bar sotu ya kabur. Kajong pai ba ha ka demokrasi lane ka sinshan pai ba. But the voice of the people party kan warra sesian pat ya ka sinshan pai ba kumba kadai banong. Kumbal senong rem kamtang kom ke jet real ke sencar kadan
ka sensar kadar kum ba kadai banong bagi wan kapat jong pi pai ba ni pur banong ai ya ka jing Krishnan bot kendri na ka voice of the people party but yai ni ba ka voice of the people party na mar ka jing kon ka jing ka tma ka ni kampat kut na juang ka sabalik ba ka voice of the people party kadang don preng jong ka jing mare thong kadang don preng jong ka jing mare thong kalong thik kum ba mare really ndai ka tu ka jing mare ba mare marway ka 100 ka 200 ka 400 ka ba mare marway ndai ka voice of the people party mga bat mapi kinong Christian the voice of the people party kenal ni don na preng jong ka jing mare thong ba ka jing mare thong ka really is ka really mau ka really is ni haban mare ngai ka nuksa ko mulai ngom ka unong mare paningkong kadai ke MLA election arpu lai unong mare ubaan kadai ke MP election arpu sang unong mare ubalan udai kadai ke MDC election arpu lai bangada ongru ba unong mare ubakatu kandai arpu pra no dai sukban ba ni po komta baswa ni baro sekatana po mulai bat keleng bangilek kamtam ni konsensi kibagi MLA so voice of the people party kladon Yong ba hagani MDC election kladai ka semifinal i abstang ke final how arpo pra bagi plate jimut ya ka arpo pra Henry ngimpul perhan mo ba kumni pat hapan wan yang su pa ba ni si penyak ke jomle bat ngapa ong mo haswa bagi ni kun ya ka final how arpo pra so tenang bagi yo pat ya ka practice match mo ya ka practice match lingba ka ni ka by election ke pamanta bat ngabu ya ka thong kaleng ka sabalik ngabu ini ka thong lada ka MP election arpo arsa naki live pun real ki constituency naki live pun real ki constituency ngijok naki live artli ki constituency like tan south ki constituency ka ba voice of the people party ka khanjok artli na kita ngi sudan salit tambah kispa bat artli na kita let's say ka khandun kala poi sa siajartan bat kawai ka poi sa arah jartam ringong tongin bu ikri ka thong hang ni por ronta ngin bu ya ka thong na kalian ka jonga ka jongpi ko bigino ka siya na voice of the people party bagani ka by election ka bamanta ngin bu ya ka thong life from rio na ka life from rio ngin penjob ya ka voice of the people party ban ngamar titin mau ngin ya trailan wat ong ngadon po nong steer ngang leiu mo kumoong mene don ko ong net pi jan barok de kiri ginong Christian pra mo jan barok ani Krisnong kiri ginong Christian pra lesi ko mengiong lesi ko memulai jan barok udah buat Christian pra hak MP election yo do live ho hajar tam hapo mulai mo ndai ngong ya pi yen num dei ban so scam ban sosial habang isong tang apo nong steer no da perkat lang segiwei pat kibenta kibangi lang dokam menteri sitong ban mapi nang ni ra ini ke kubur no wanong song klikti haba pio ekala panya keren kumong mene iki perlu ki jong pi sabar ni sedang sabar ni konsensi berkamtam na kita ki konsensi oi sakathong hak arpo sam ngindai keren lang nginda pin sotu lang daga jie ba daga jing surat bat klam artien ngan ong epi ngin job yiki bat nginyo ban kring iki bat nginyo rupat ban ya trelang batki bat ngangong bakani ka by election ke bamanta kan peniyu khnam arpo pra syai kan le bat ngamar tien bagani ka election ke bamanta oh ladaha arpo samyo live ar ni job na live arti consensi ngait scam magani election ke bamanta ngin tam ya live ar bat ngin bu ya kathong bana paro live pun riu ki consensi ke voice of the people party kan yo ya kajing job ban lada galong pun tapat ba ngila sotu ka ke banja how arpo pra kathong ka jungi kong ka party kadai arpo pra ngim kwa nginum bakla mau nginum dei ban bakla patma nginum dei ban bakla kaning leyak kelenti hapreng simun ki jinge hapor bangimi arpo lai don simun ru ki bathe om percaya arpo lai bangimi na mulai yang ikut election di klub bisa
pen nompoi sheiru katari bagi keren barang eskem bona pren jupi pioslo nei pai ba wat apreng ke por ke hukum kata apreng jo ke ji khun apreng jo ke politics ke bajabo ke politics ke bai keren tang ke pisah nei por ke hukum kata mga kumway ni ke bai khun to ke por bat napo ke mulai konsensi ilala ban job ya ke por pisah ringkat lembat kita ke sauli ke konsensi ila job ban ngamar tatin kadi ke nongrem ke jungi kan penpoi yang apa jadi syakthom bat ke nongrem ke jungi bat ke vision bat ke jungi ijnai ke jungi kadi kata banong to revive, to restore and to transform Meghalaya mo ke jungi ijnai ke jungi kom ke parti kalong ban penbha ban penim bat ban penkeladur ia kini ke hui ke iet ke jonga ba losong pi kan mau ngi wan hang ni pai ba wan nong perkhat wan nong long selfish haki por pa man ngi perkhat tang yala dia haki por gelalit no bon sien ngi perkhat tang yala dia ni ke voice of the people party ka kwa ban ong hapring job ini por pa ta bono ia ke maladi surut mo bono ia ke maladi surut ndai perkhat mo perkhat kalau wei ka kumnu ngin ai ye ki khun ki kiti ki jonga ba ki chopi kan jukaran ni kan wei ngong la da mga ba hi baro ba hang ni menta baro ba song hang ni la da ngim yo ye mangi la da ngim yo ye mangi ru mlele de tangga wei ngin pentikina ba kita ki ban sawan hadin jongi ki khun ki jonga ba ki chopi kin yo ban khek yo so jong ka jinglan ladi ka jonga ba ka chopi kala ban sim da ki pose nem ne ngi nyai ne ngin nyai sha pai pa dengan wan hani por sai sien pat wa ngatip dang dang sai ki wei pat ki nong krem ki babun ki nong krem hadian jonga wala dang anak kuat dang sibun nong krem dan li burun ke por anak kuat nong krem sibun dengan stu idon i Dr. Bats kam ni por mongin ai ka por ko kelut ku kertong nong krem ni por wamta te tangi tai nak kalian ka jonga bar ngi scam le sing nang wan pat hoi por nang yo te tang wei tu sai sien pat ngin yami what can sting ni election yo piong bal ajok lupa ke bong yang basnom ajok lupa dam le thabut rubiang namar bal ajok lupa ngong ya ngin bu ya kathong hani por mamta mo kumong yang basnom masih be jong yang basnom ajok ngin jabai tambang ngin numpil sabai watang sibun ru namar ken mau ka sibut ka jonga ba ka jong pi kan send a strong message kan pai ka kubor ka bakhan ya ka MBA government benar tak election arpo pra kesong hai tido jonga jong pi menta hagani ke bai election wanum ken sting mi job dari ai begin ai ke jinjob ka ban pen jam craftsman ya ke MBA government bai gani ke sorkar ka menta katari ka jingkusan ka bangin ai kum kinong kusan the voice of the people party bat ngamar tin pai ba kum ong po mulai ngamar tin dan sibun Don Shibun ki bampat kesyani ke voice of the people party ki don Shibun ki beri ki babha ki bakwa ki jingba lai sujare khatno ki don ha ka party ke babaka ngamong baki bakra maki ki da ka jingbek da ka jing school to ka ban sim ki le ban kesyani ki party le ban kesyani ki nyonglam ki don ha ka party kelam da tepat ya ka jingtu jong kita ki political party ya ki beri ki bakum kita no lala ka jingmut ka jong pi ka long ka babet lala ka jingmut ka jong pi ka long ka babha lala ka jingmut ka jong pi kam dai ka prakhat tang ya ka maladi simet ngong one ba ka voice of the people party ngin ya trailang ba ka ta ka jing angot ka jong pi ka bapidon ha kita ki wei pat ki political party la ban penurlong tang ha ka voice of the people party aling ni trailang ni por bonta yodon natek hi sono ndon 6% Berwarna kini sedang nom sediaru dan ki mampat kersan yang voice of the people party hakani ke por ne klemat ka mata ngawer yaki ali ngina trailang ba ka voice of the people party lada pipek ya ka jingia ngeti jo ka voice of the people party kan trai kelak biang ban rai yaki ban kersan ya voice of the people party lai ya ka jingia ngeti ka jingi nadu arpo arpusan mo hangning idon ki MDC jogi i chairman jog ki HDC iba strong pillar kharjana nang tay na po mokhar penthorong khra constituency nang ta hangnil idon
constituency jong MDC jong pinang ni na po ka umroy constituency pitaray kita gibran na kabor kemla persang mantiet igini sekali na gini MDC na sutunat mane agapor ba ipin itu iba isne yung nga mo i MLA ba amar bunsin gigi bi mo MLA budon burong nga ngam ju sutunat ka sokya pa ketin budon burong nama ketin budon burong hi nga so kadai bangi di ban bu tang na kamta utay ubah jerong mo dengan sutunan i MDC jong pi yung nga mane MLA ba mo bat hagani kapor ko tarong ong pi clean di MDC kila persen oh nama ko district council den ka anti defection law kam don mo mentah-mentah ada ba isne hingi kwa ban mi le join no ba NPP rula ada ba strong ri kwa le join no ba NPP ngi di rula ndon di kang ka angam kang oh kila persen ama ki so thu la ki yo tang lai ne saud ki MDC ki domiru lala ban klem ya ke isi hante o ke isi o kila thong ka kum gi so ko jong ada ki o klur kila thong ya katur kan ni ki MDC ki jong ini dengan so komen mo nama ngila seisha pi ngila seisha ki rio rangba ki samla rangba ki bedon ya nongrim ko scam wat la da ki klur ba ki poklur lawan ban thong ya ki Henry Kim Shem lango ka penpau ki jong rangba ka juki ni nama tadang om klabiang kapur la da kito ke bapak kersan ki beran pet mau kumblu ka VPP kalong mau kapur klabiang play i ka jinga ti ka jungi play i ka jing trang ka jungi play i ka jing trai stom ka jungi play i ru ya ka dolot ka jungi ha ka jing trai ka jungi ka jinga ti ka jungi ngong ka por ka pian ali kersan met bat mensim ngini trelan ba voice of the people party gidan stang arsnem lai sem lale stang arsnem nama kadang ong ali ngini trai sitom nang no ba voice of the people party ban ngamartin ba pinwan manetray ay ka jingsan ka barat ba ya voice of the people party tang ini kentin na kalian jonga kublai siya damo ubeng ka ku ya pi iwi pi ya ka wei kalong yang ni kisnong ba khamtam ya kita kinong pet perman ni kisnong ba kinong sesang ni kisnong ubeng ka ku ya pi kublai siya damo so habana ki jinga kublai yi vice nei hing bolong u no priya ki jelang bat kubjuru MDC Nagarnika constituency ki jopi bat u executive member jongga KCDC ka sabhabana ki play iba rights to well malbanyang bolong u MLA jong kamawlai constituency iba strong pillar khajana bolong MDC jong kamawkhar penthor ukra constituency ka ki play i ramba snong jongal ke snong nong sde ya ka jing priang sobha ka jongpi ki jidal ka jongpi ni ke janmi ka pensingan sibune ka hamtam ya ka jing kren ka jongpi ya ka ba pi penti kana ba ki bai ba ang snong jongal ke snong kelarai ya ka bandor rengkat bat ka voice of people party ngai kom ta kan ke MP election ba ka basitang sawai henry ba ka MLA election was salong house nam arjara pupra ngai kublai ya ki weipat ki nongtrei jong ke party ki baran hang ni ki baran haki constituency ki pair ki baran haki body ki pair jong ke voice of the people party tinganam jera te i wei na marju ko por but ka ba kham kerpan ki ngai kublai ki jonga kalong i miss wandi i badon ringkat ni ka por i balong i para jong isa riki eja singkon bali miswandi dalong kumihimen jonga yawa nyedan ringkat haman lagi po but hamta be kejingai kublai ke jonga kalong yepi ti paipa jong gani ke snong nongste ya ke jing plai por ke jong pi ya ka banwan han ke jaka ya ka ban singap ya ke jing pensai jong ka voice of the people party hawe dei ba ke by election kapan salong mental snan kublai sibone kani gamde ka sien ka banum kong ka mga niyang kani ka jaka arsnam menswa kalawan ban yuk chat kani ka jaka ya kapan yalap ya kap tu election na ka benta ka jong
isa ki singkon also ben shibone bengalio ya jingjok house nem arajar arkusa but ya kerma kat bai sargi singkon ilang im ngada susngan ya jingdom ke jumi ha ka party ngada sobo dei utau rishot ba uba kita ka jingkerben om tangi ka party Henry Khamtam ya ka ri bergajat ben riu ke jumi men hagan men tau slam Ngadang sokben shibune long ba unius nam bomdon election. How can I fet hing nang perkhat ka taga panganang som ka kamra trikam. Ngong mentau snam ngan pelut por. Naga bentai ladi. Hak bidai ba kam ni jonga. Han pri heni hu ya pangan pelut ika por ka jonga. Ka bidai bagi jing tho ki jing tan. Bat ika pangan ai de ka por. Naga bentai ki khun. Kata ka de ki jing thu ka jonga. Henry tang hadin si tiyo. Isa imdon show ni pasti. Kalau kalah Hongkong ni kata jingklan ni jonga, ya jing perkhat ni jonga. Henry ni sokben bagi ai kublai ka party, ya ka bagi ibit, ya ka ban jit ya ka bangan long kum kortong. Hakan election siteng samai ya ka bagi sayo sien. Hoi, kuma pila setep. Ka bangan set keren ka force ka po. Ngamrung si ka voice of the people party dan mga kpi dan ti bangan long. UMP, rebak hirin ti banong MLA, nene wat banong embassy. Ngarung sa ka Voice of the People Party, ban ay ya ka jing sekri ya kari bagajay ri. Ngarung sa ka Voice of the People Party, niya dan bentaban senglam ya ka. Ban ay ka tiga diang. Ya kita ki riurang ba. Ya ki nong yalam. Ya ki samla ki jongi ki badon ya ka mensim ya ka banukit ya ka ri bergajat ben riu pat ka banga kwa ban bu dagen tin hareng kata ka ka service na ka benta ke iplang ka sala habai pe ya ka Voice of the People Party ka Voice of the People Party ka don ka nong rim ka ba pher ka ba kamplan na ki wei pat ki penet ka balai ngong ni kata Nabar haga Voice of the People Party ni pen song rim ya kiban mi sakmat ya kaban yele election nadu kemali arajara pula ke MP arajara pusa berke MDC arajara pusan but om tangata what ikiban yakit ya ba ikakam ka party ni dayit ni bisa ya Hindu, Kibriu, Kibadon ya kamen sim ban ai ke jing syakri ya karibat baca Kibriu. Kani kamen sim ban syakri. Kani ka nongrim ka baklan ka Voice of the People Party. Nimrung ka Voice of the People Party ya ka ban penhe ya ka business ke jong. Nimrung ya ka Voice of the People Party ya ka ban yakne ya ki pus. Nimrung sa Voice of the People Party na banta kanu ka burom henry nimrung sa Voice of the People Party ya kaban ai ya ta jingno senyang na jongi na kaban taban pintiu ya ka imran kasal kata ka dei kanong rim sa Voice of the People Party na ta kada hawa don di bakwa bandung sa Voice of the People Party khamtam ya kaban mi sakpat banong kum kinong ketkam banong kum kita kikalindi ni dah bisa, but ngesomo ya ka Voice of the People Party, KI yang kata kaben sim, hanga ya ka pangan syakri, tinggal kularu, ya kino yalam jo ka Voice of the People Party, ya kularu, ya ki pai ba, kino kersan jo ka Voice of the People Party, bagan yang kurom ya kini kenong rem, baga party, kadar kata kalau ban ay yang syakri. Real start, bangitip upleto. Ubernatu kipor haga shoban kai Jesus Christ udah yui haga jing snil juga imlang salam baga jing snil juga imlang salam kata por kalomba kadon ke jing kwa spa jong kinong sensha haba kinong sensha ki kwa ikaspa hangta ke imlang kasalang kajot
Gaya ke bangyu I akan ke jela ke jomi. Khamtam nadu Islam arajar lai sana. Ini I bagadon ke jika politics. Om nak bentaban ai ke jing sekri ya ke imlang kasalan. Hindi ka long bagi I bagane. Kedai ka lah ke kabu. Ya ka bantun he ya ke business ke joki. Nanti kalau ke ai ke bangyu I ha ke imlang kasalan ke jongi ke long ba. Kita kibelong kinong yalam ki jongi. Kinang penhe ke business ke jongi. Kinang kiu ke spark ho ke jongi. Henry kat pakai imang kasalang kanang kian. Nata rami ba haga kti ke jongi. Kam don show kalawai na kabenta kari berkejai pendri ke jongi. Kam don show kalawai na kabenta ki khun samla ke jongi. Kam don show kalawai na kabenta ki khun hep berit ke jongi. Hausam arajar akuai. Ya ni ya kapan sing ya ka Voice of the People Party. Hoi habang sing ya ka Voice of the People Party ka boy. Ngimtip ya ka ai banja. Hatu ki pai ba kin priang na em ya ka Voice of the People Party. Ka party ka bayat kumong iba. Break. Ta kalimti ka ba Henry ni don ka ta ka jinget hau play. Bau play undon kat ya ka jingt pu ko pa jong ka party banyai mo ka play lingkong bari ai ko play ki pai ba. Namar ke jing kersang ke jongpi, ya kan ke jing persang ke berit ke jongi, ya kapan wanra, ya ke jing kelah, hanga iblang kesal. Balai ngong ya kata ke jing syakri, kadai ke nong ren ke bakhlain coba Voice of the People Party. Lada dai ki political party. Kenom ailat, ya kinong hikai. Kenom ailat ki beri bom dai ki businessman, kenom ailat ya kita ki bom dan pisah. Ya kapan yale election lagi parti di joki namar bagi Ken ya kata ke winnability factor udah way nong yalam jaga way ke seng sain perthai kebelah hampa haga way ke puar dungi songkai ayanga si popular ngan yale election na kan no constituency haga puar kamdei minta kadai si popular menjauh ayanga si popular ngan yale election na no constituency ngan job baik but what na nong krem du uang kata nampak haga jimut ke jongki ke lomba ya ki breu la lakan thi da kaspa daga tingka but ki ken ba ki breu kim don chu ita ka mensim ke bapa kim don chu ita ka mensim bujing iteplem kai em lang asalang kala ut bakam em lang asalang ka kwa tang ye ki pisah kata ka de kom perkhat jong kita kiwei pat kibal ha kiwei ki party natara hapagi ong winnability factor dan i job ki pet ya ke jingdon ke pisa Henry gay ke ba ya sotunat kamangwa lengba jong Voice of the People Party ni sei Dr. Ricky Hausam arajar arpusa kum ukartong jong ka BBP nakabenta ka Lok Sabha election ila yo ban job ya ka election baiklah ai ya kata jing syakri kebajanai nak bentangari berkejadian real kejomi omdon uwelu UMP uban yo kat katu kajing nagi pai ba daily ba kajing syakri kejongi ya kari berkejadian real lomba ni bakadon ke Voice of the People Party nga tips kem baik Dr. Ricky Ejasin kon inam yo ya kalah ya kapan ai kecing sekri ya kari berkecai penri ko jomi nata rapai ba na kaliang jo Voice of the People Party iyai kular bangin penting kena baga Voice of the People Party yen ai ya kecing sekri sya kipai ba kana ai pi nuksa kui ba berai idang don kalawai ke bapranai haga kam hikai ke bayi don bersyukur taklah kebenta ke family ke jongi ke kamha sibo ni bendap ke PhD ben yo ke promotion ben ne ha ke kam hikai namar ke tulok ke bayo kumuno hikai ke kam he ben ke tulok ke bayo kumu beli Henry isumbe ben mi sekba ya kaban syakri ya kari berkecai Henry tetapi apa ke Voice of the People Party
ni ko makalong but ngin ay no bangin pinti kana ngin ay jing sekri syaki paiba but konoren ko baar jong voice of the people party kadai ke jing snowrit kabangakwa ban pini hangni hoy habi pai yaga voice of the people party baganong ko jong ka la pinsa la pini sna bak ke jing snowrit kadai kanong rim jong voice of the people party Nakan humas sejak MLA election, bagaimana snow sorong pengaban bentang, bat kum kini kinong yalam, kum jongi babrai, kum jongi seriki, bat kiwei kinong yalam jong voice of the people party. Ibabrai, ang kemah gitu kinong hikai, hani hu, dia buat job iki election kiong baik kiong ya kitok kana, kajing lerit, kat kutu MLA jong mula uya dekat kerja, uya dekat skuti. But kataru lakni dari isariki hadian bila job yaga MP election PI ba omdan escort omdan kataga VIP culture haga VPP but not ba kani kecing surit jonga voice of the people party kala penong buat iki way but ki political party bana ham pan kopi ya kecing long jonga voice of the people party barong iki kawi kaniru kapeni ya ka jinglong jo ka jat penri jo kum kinu yalam pipeni lala pipeni ya ki bre ki basngret ka pen paunu baga jat penri jo ngi ka basngret lala ngi penni ki bre ki bale don bor ka pen paunu ya ka jat penri jo ngi ka bale don bor na ta apa ita ni hapan bisa ni hapan pet ya kum kinong yalam ki bangin penni ha ka imlang salang jo but kanong ka kepala Jongga voice of the people party, kadai ke jing tray sitong. Nadala habang skat ke jing keren jong i rangba sinong ong pangilan job lupa. Dokumen yang kata assurance katakan jing suk scam jong i rangba sinong ong ba ngilan job lupa. Dan kiba ong kum ni om ran kam benlet campaign na job le you plot pisah bro. Hagan ke MP election. Dan kibi kindu yang asarum seneng kiai kubre ki mongshu kum tau kertong jog MP election kiong kubre MP kiong kumta mereka ni ko pois nok ston yele kiong chiwi MP jogi kikidop yang kiong lu MP henry gai ke ba ngakwa ban kran dengan janmiat belong ba the voice of the people party in shimsting ni kan laga kam bangin hapan lagi kedua pai ba ni hapan tresitom om de tagata ke ei ke bangil yo i galong ba pin pe ke nuksa jong ki MLA ki badon ha voice of the people party om tang bangil ku larjo pai ba hadin be kala job ya ki election ki la trei sitom pin pe na do iba adan mela sai boy manu nganong ipi unong yalam Uban kamtray sitong pahat ban yaiba aren. Ubriu ubom june pensong ubaya keleng ban pensang sigi paiba perkhat papi ngadu slam arajar sipau hado arajar arpun riu ilang yak keleng yang ban pensong thu i paiba yang katakan jingran kam jonga clean politics jadi we gunung tre ban pensang sigi paiba dengan post nam henry ba aren yak keleng itur yang rai keraidam yang keban pensai segi pai-pai yang cingron kam jong ko green politics iba bright ni bagi kontraktor kiba snai ki surat hamulai konstituensi kita selalu sitom khat bagi iba bright kim jusong iya cerum seneng banigan do iki pai-pai iya cerum seneng yang benpet iki project iya cerum seneng benpet iki jingtai ha konstituensi ben penting kena bagi jintai kenlong kibadai nak bantang jingan toy jong pai ba tapi pe iba hi instol hapran hoi akan ma ha pol bangyap yada ikemeli election giong ba bukan di pasai ke voice of the people party umlak kan keren pai ba hendai ngaong ita pol bangyap election wat pe di jingrai pe ikakam jong bai hawai ba hi instol kapran yang yo ban job iki election
ila pin i yak jing tre sitom ke jongi nganong i pi ba hit stone kharpran ngam don jing atati ba in long biang UMLA jong gamorong nang constituency house nan ajar ran ba jing i jing i pai ba yak jing tre sitom ke jongi but khamtam nila yo maru yak jing tre sitom jong i Dr. Ricky Jesengkon kum UMP kum unang yalam jong kari berkecah dari ujung. Ialah tray sitom, ialah yat keling, but minsma amjundan batet way to UMP. Pendek lagi kenali kan tibi way UMP. Henry besar kiling ba jing tray sitom ujung ini. Lecturum, lecturing, lecture border, lecture cakap pun kali, bihapan syong kali. Ya kapan penting kena bayar isu jong pai ba panjawab penra syakit bedai di ministry sedai pai lalong di baterai sitom bahkan ni kan uksa kaba isariki bagi wegi nong yalam jong parti ni kumji nong trai jong parti nyen yai buat bat nyen penlong ya ka kum kan nong rem ka baklan jong parti ya ka bagi trai sitom penpen ki MDC ki jong ilu ki trai sitom halagi jong ki benta ki jong ki bani ai kaburong ke jingro yaki nangta kanongrem to Voice of the People Party kaba higila yui dalaga jong ka kpat kalongba ka don ka discipline haka kata ka di kanongrem to Voice of the People Party but ka don kata ka discipline but ka kanongrem ka baskem but iba bright la de on kren nya kata but ilong ba kiwat ki MDC di bongdon ka jingte ka jingkum yang akan kinti nak kawai ke parti sekawai ke parti. Henry kelamong kita scam. Warna peleng kata kajing don kajing pensoi. Dai nama apa? Kinong yang lam coba Voice of the People Party. Kidon yang kata disiplin beton nong rim kita scam. But ini kalong kaburom yang kari berkejat dan riujo. Habang apa? Ngai thamula nong iki. Ya kinong yang lam kiba lapin mi lagi kawai parti. Hanga por election kile chupai ba kiaro ya kasen ka baki gidon ki ben je go way pat ka party Henry Marson that election ki kloy ya ka ban e yak to ka party ka baki kila chok ka ba pai ba orang jit ya baki lek pat sa way ka party baki dan nur ko nong bang lek dei na ka benta chong upai ba ini iya ni kala dia hageleng di constituency ba meta but kuboy Dr. RP sila keren nakaway ga TV channel yung ba menta BUI baga NPP kalayo wan klunot ya gini kuboy parti parti kala subamlot ya gini ki amane lagi kuboy ki parti hado bakam la show wat ban digest kakapo ka jogi hiru namar ga subam kulma iki MP MLA ki bami lagi kuboy parti secondary ka Voice of the People Party yung Nginong priangkul mahal hiru, but kinong yalam jong Voice of the People Party, kinong kinria naganong rim jong ke party. But kaya kaba nilai yang Voice of the People Party, but kaya ni ka thong jong Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party ka thong jong ka kalong, ban wanra yang ka jinggala ha ka spontang ha sensar ka kada, hindi ban wanra yang ka jinggala haga imlang kasalang hi barok kami katakan di kathong juga Voice of the People Party hoi berasi kata ko bakren i ba brai ni yong ba kadon ka jing su thu barong ba kau politics kadai ka kam ka baja kriya so ba kata ka politics se kalong diktat sene kam don jing dai ba ke imlang kasalang hindai ka politics kanong ipi kadai sibenta jong ke imlang kasalang lada sniu ka politics kapin pauru bagai imlang kasalang ka jongi ka sendiri. Nata kata ban pinmahai ka politics kan wanra ru ka jingha ya ka imlang kasalang. Namar kini kimla baniya baga jong dari kiya ringkat. Nimla banong baga khut kat pangampat ya dai ka politics. Henry anang la dai ka politics. Ngajabo namar ba ni kumki nong chok snong ki do khot jeng imlang kasalang nyemla ban like ka politics namar ka politics kata jaga jingim di jong
Natara haka ni page ka Voice of the People Party. Pina page permane ka. Yong ba ka Voice of the People Party ni one show pai ba tanga ka por election. Ka Voice of the People Party kanom kren tanga assembly. Ka Voice of the People Party kanom kren tanga parliament. Ka Voice of the People Party kanom kren tanga district council. Hindi kan kren ru ha kisnong githaw ya ka banwanra ya ka jingala ha ka imlang kasala ng jong. But kaya ka masuk na kalongwa. Ka Voice of the People Party ha kan jinglan kok jong ka jingyan inti ka jong ka kabatang lifestem sauce nem benta. Sans nem in sadap how panay November. Ngiri iba ngila wanra ya ka jingala ha ka imlang kasala ng jong. Kaya snowman ne bai babrai yong ba kibriu kiyong so tanat pa kami ka Voice of the People Party hindi kanang position sunugug na barba hagi election tidon kam ni pisa umdei tang bai te kinong boti ba bright yong henry kibriyo hangahi kikren hagpor bang iseng ka Voice of the People Party yong kumni so tanat pa piaseng ni ganiga party henry pitharai pila banwanra jingala marklem pisa de nginom la panyere election kata kali ke ba kita henry ke ba kasuma kalong ba daga jing yalam juga Voice of the People Party ya gani ga thong ka bang snow ka bomla banong ka bomla banong bari na election camp bisa henry hi gi pai ba phile ya vote ya gani galenti ka ba ka Voice of the People Party ke kai ban ong ba ngila ban wanra ya jingala hage imlang asalan maginom pet yakin nong yalam tang naga jingdon ni kaspa ka phogu jongki henengin pet yakin nong yalam kibadon ni kanong rim kin pet yakin nong yalam kibadon ni ka quality kiban yalam sisa yaga jat ni gu jongi hagalinti kepada lala kamanra ka jingala hage imlang asalan ngalut banong pai ba man pinku jaga politics kalong ka e sibon kajing scam ko jong pi ka Voice of the People Party kajing Christian ko jong pi ka Voice of the People Party ka pinlong ki nong yalam jo ka Voice of the People Party pa kin scam ka nong rem katakan ka jingkala ka pangila yuli but ka Voice of the People Party ko ba pili iba ada ni sa ikai ben long ru kibri ba discipline haga imlang kasala ban long ru kibriu kibabha haga imlang kasala kanang bangin wanra sisa ya kata ka jingkala haga jala haga chat and re ko jung kaya ba kasatanat kalong ba hagi ni kinget snem baka jingdon jo ka Voice of the People Party yela yo ya kata ka jingkala ba nomi kmak ki jongi kim nur syo wat pan pa siren hasurok habakiyan namar balay namar badon ka Voice of the People Party gan ong yuhi lada ki weno ya ka Voice of the People Party nagali ka jela ka jongi pe tang hadian CCRC ya gaban jabyang ya kan ka jela ka jongi hangapor bang yalap election nakabenta ka MP election nakabenta ka MPC election nga si kren ya kani ban wanra ya ka jingkala hagar komsen syara khara hoy dan kam manji ka Voice of the People Party wala na kam patay makana ka assembly election du namal daga jingki ka jongpi ya ka Voice of the People Party ya ka haga MP par ka MPC election kan pinpor ya ka sarkar MDA bahkan kham perkhat nakabunta upay ba namar kating ya upay ba nadara upay ba so scam haga Voice of the People Party namar ka Voice of the People Party ka jingku ko jong ka kalong pandai pat ya ka chai ri ko jong but ka thong jo ka Voice of the People Party ka bangidon kum ka kinhul kalong ban wanra ta ka rukom sensya ka khada ya ka ban pin toy ya upay ba kata ka dai ka thong ko jong ni kata ka bangi ong ka people's centric governance kabangi pen yung pa ba kung kita ki breu ki ba day man yo ya ka jingman toy na katakam kom sensar ka khada
Apa pipet? Ya kan ni kan jinglek tu kesokar ke pemerintah. Pio Isha, baik ningkong kiper khat nak bentah ke jing mentoi jungki simet. Kiper khat nak bentah ke jing mentoi jong ke parti ke jungki ya ka pakin go ban lek ban penyar ke parti jungki sagi weipat ki jela. Kata kali ka thong ke jungki bang wei. Na kata kian le ban simlun ban simram sibun ban habaki simram sibun ke ei bang yui ke lomba ke spa jong ke parti ru kanang ki. Ban habakum kata hulabba garukom sinsara khadar ka bagi wanra ki klet ya ka bantai na ka banta ka jingan toy jong pai ba ki kyo ibitang ban kumno banyo ban yasna pisa lengba kita ki project ki ba pair ki ba ki kwa ban wanra ka ni jela Henry na voice of the people party ni don ke ni ka thong but kaba is Dr. Vicky agency kon du isat kran ni gani ya kerma ha meeting ki bai pair kran kaba ta ngkong yau pai ba jungi kadai ke jingkot ke jingkya kaba pempiang ni ke hospital kama sir ki isat ong ni gani ngalet ti pibat sem chom sning constituency ni yo I bom don AA berkat no ki pai ba ki jenjar batang ki test ki berit I happen ki sate se selong Yong bai habilet keleng yo I bagi school ki jong I kat no ki long ki sangsot nabar bagi kamera kelas kembiang ki nong hikai kembiang henrei kun pek ba jadi ke sarkar kamdon pori kita nabar kani ke dai sing sisa ka kamyap ka kamim na ka bentan jong pai ba kuman pengen mau yo hausem arajar pula Hakaba jele ke MLA election ke sarkar MDA to kapor ke wanra yus ing ke wanra yus sniang nabar yang sam sikinong rep ki jong I sene lem perkhat kumno batu ke jingle jugi kan kita ya ke jela hatu kan wanra ne em ke jingle toi yau pai ba ke ki bat kile kalong abagi thik sniang na sabar ya ke wan sam ye kinong rep jong I sene ngadong ipi ha daga jingle ke jongki ki kersan penban ya kinong rep ya kinong disiang kepada sabar ke jela ban pelut ban the kaspa jongi sabar katba ki pai ba jongi nang ini kasarkar tempe apa gila wanra ki siang kita nabar sini bun ki bayap ki pai ba ki bayo itu ke jingkun toy nang kasarkar ki ba kiong pangi ai sampai siang habakut ki bun ba ki sampai siang ki yap no ke bio ya ke jingkun toy Nada apa iba dengan yang cukup voice of the people party mimpin tikra habang wan hakabo kamta mausnya marjara bukra kabang yimdei benklet kalong bangin wanra tara sensara kadar ya kaban yo cimentoi upai ba ubadon hamadan ka wei pada ka thong jong ka voice of the people party kalong ba ni kom ka jai benriu ka barit ni dei bandon kata kajingeda ka kerpang ha ki an ki kanun ba ha ka constitution ni dei bandon ni kata kajing yada ka kerpang ka ba ni hapat jale na tara pai ba ngan kren ya kani da ka snows kan bar om kum ki pa ki berit ki ta ki red pa ha ka ri india ka jong ka ki beron kam ka long ba ya kirit pat dei ban mikpat da kaseng jong la jong om da kiseng he baling ong yata haba ka pai ti ni history jong jala ka jong isgo kmen shibune banong ba dei kaseng parti rulu dei ki jing perkhat jong ki pai ba jong ki nong yalam hagisem ka dai spa sanpo ka dai spa ro ho ban seng ni kita ki parti rulum ya ka ban yale ya ki history kanong ibi la da don parti rulum hausem ka dai spa sanpo ka dai spa ro ho kata ni dang don hasan bat athai katang ni lala berkren asen jadi ke bang aku apa itu
Kidon kiway pagkijay penriyo. Kiba snow piang, kiba snow tenat, banyaran bat ki National Party, wala na gidey kire. Kaya kabajya, ya gajing im gujong ki, minta kumpay pa, lagi kuat makana, ya kabanyo, ya kata, ka state na jong ru, kim yo shu, na mga makapor, kaladi, lagi. Hindi ngi smoke kuman sibu ne, baka jay penriyo gujong ni, gada jay penriyo, kabadon kan gijing snow, wat kabadon gijing snow skan ngi, bangi long kibre di bakar pang, but skan skan ngi, plan ni gani, ban represent, dan ne ban mikmat, ya kiritba kabhasibo ne da ka parti lajong da ka parti rulu kai ka bang aku aman supun ka mau pi hausnam arajar khatla ha por bi ale ILP ka jinge ki pelajur untuk ka por semajar khatla ka sarkar kongres ka don hamigalia ka sarkar kongres ka don hangti hadali hablai jur ka jinge ki ka sarkar kongres ngini kathok siti sedalhi ong kumni hatu ka ILP kaya hab ne em bat kan ni kajuk ka pemerintah ke ai bijing snow bujung ki ya ka ILP ka sarkar ram Meghalaya kathok siti seti ka bagi pai bang ni kidang rawa kim ngap ki pai ba ki jongi hindai ki ngap ya ka ai bagi nong yalam bujung ki nang thi ki kren hadin ka poi ge siti na dali ban pha sak sarkar Meghalaya nanti ke orang kumnu baga ILP kali ke an ke belong outdated ke bomnya hab syu baga yo kokot ke pemerintah ke kom trai jung ibri ke pemerintah kan kata ya ke yo kokot nadara ngim ke ILP kam dei ben pentrikam baga sarkar ke Meghalaya kaya kendu ya ke hat lai teli ki seng bhalang ke ki ya ke ILP de ko por ko ong ba wat ke sarkar India ru bong bang ngim don kam ILP pelak baga sarkar nangani ke kren kum kita ikintin haba wat ki ladon ke jingi ki ke baklan ya ka ban pintri kam ya ka ILP ho tu snam ngabjar khatsan ala yola ban interview ya kini ki weipat ki parti ki bade ki National Party nado ke NCP ha ko por karon nang ta bade ka BJP nang ta pada ka NPP hoi to por nang dei ta state party hindai ka don ka national ambition ka jongka bonong ka national party natara ka policy tre kam jongka kam le pher na ka national party baro kini ki party kiong ban ngim don kam ya ka ILP baro di tang ki regional party ki ba ong mangidon kam ni ka ILP hindai ka ek ba solusi pa kalong ba what regional party ru kim sus kan ni kebagi kindau ki keren namar kan ausam arjar khatla what ka UDP ru kanong UP kamnot kon ong idan kam ni ka ILP ni ngim dan kam ni ka ILP ko ong ban kum ni ngi dan kam ni ka modified ILP okay kita ka modified ILP ka UDP kam chubatai siopai ba na tanaw nagaliang jong ka voice of the people party isim ya gani kata thong jumi galong ba kum ki ret pa I don kam ya jing da ka bakar pang ya ka bani hap nya kren pat ka sarkar India ka bani hap pen bor ya ka sarkar India ka bani hap nya tai ya ka sarkar India ka ban larangi hap nya tai kanu kanu sin ru ni hap pen le ya ta nim dei dan man thai na ka banta ka jing da ya ka ri ba ka jai pen re je jo Hoy kebetulan ini, habis yang akan ke MP ke by election juga MP kita, nyong MP, nyang long wei, nyang long unung free juga voice of the people party, nyang long uta ubreu uba bat yang kanong rim juga voice of the people party. But ngan ngay but ngan ngay kray, ban penulong yaga thong jong a voice of the people party. Haga voice of the people party, nyetray kum ga kanhun, om bang nyetray kum uriu shimet. Lada pijit nga kum uriu shimet,
Nganong MP kata kan ke jit ke babakla. Jit jaga kum unong tray jaga Voice of the People Party. Bet ikinong rem jaga Voice of the People Party. Pensyong nong rem halo kinong rem jaga Voice of the People Party. Sa jit yang ay kabangan long kumu MP jogi nagani ke Shillong Parliamentary Constituency ya kaban mi puchli nagabenta ke jong isa Ricky HSN kon. Isa Ricky HSN kon. Haga po bilong MP. Ilong unong tray jaga Voice of the People Party. Iyan ang pinulong ya ka chingku jaga Voice of the People Party. IMSNI ya kabantray na kabanta ban pentray kam ya kichingkunar baka party kalakunar siya paiba katakani ka thong ka jongi mga i-bright so well but i-MDC but kiway ginong yalam jaga Voice of the People Party kata kadai kanong lim kabay ni dan i-train na kabanta kataka bangin na kunar siya paiba manginom set kalayo paiba lenin tray sitom ya kabab penulong ya ka ay gaba ngila kunar Shapi. They jet like sing soskan. Yang a Voice of the People Party. But yang asay ong yang ni. Like like a Voice of the People Party. Nganom don hano ka political party. Like like a Voice of the People Party. Kaway kala yang akalong satang bangan sung. Kata kali ka commitment ka banga ay. Natarapay ba? Jet hagan ni MP election kaban sawan. Jet yang a Voice of the People Party. Mar hak Voice of the People Party niatray kum katinhul. But ngangan long tangkum watian. Ya kapan pinsno, ya kapan tray sa Delhi. Ya ay kaba kinong yalam nang ini ki kum ka party hibro kaway. Ni don ya kapan tray na kabenta kajing ha kajing mentori jong paiba. Ditari kini kintin bakindian. Hublay sibun Kublai sihajaru. But nega ega ba iba brai na kren nganom bansho na marjo kapor te asukar tu kan pami pi ya kaban mi pai ba ha kasni election ya kaban simsting kaya ka ba pengen mau ya kalong ba kadon ka wai election hang thi ha wajib hajai ke hens miswa ke MDC election kaba kita ki anut ki candidate kiyo markatu hakapakut ihap ka tos bisa iwaray ba ngin babi manong ba day na nga mangisarem na day na nga mingyo duna waray ngin tinno ila day gutta ngin ni pa ba ya ka ba ngin ka thet ya ka bot ko jong ha yin jonga kadon jing a so pha na thin amau sundam constituency ka ba ai ka tho ya ka number juga votes kaba isariki iyo but abang apek ek to number nga sukben sibune pakai sibut ke jonga kali sibenta now to number but nga snow baladang namtep ke to number kan ya ndai sukben sibune bau ka vote jonga sibut banga ai ka don menta ha number uba I Dr. Ricky HSN kon ilayo kubre sibut te ban pen ansim ya party ban pen iru pengikut jenggot ya kabangin kesan ya Voice of the People Party baginom ino ya Voice of the People Party baginom ino ya kanong rem joga Voice of the People Party bangin ya trace tom kumkin khot jeng him lang kasalan ya kabangin wanra ya kata jing baha bagin wanra ya jinggala haga sinsa ya khada bagin wanra ya jinggala haga kom Syakri yang dipaiba dan kinong yalam kujongi tungi yang lang ya kabangin yo ban perta laisin nai wat ya kasyap tong pra sebab ban lang sin sakmat ali ban lang sakmat ya ban inyo ban perta ka woi kasur ya kabab pen sultanat ban ai sin langi kum ki ya yang ini lah Toy wan sini, Pak. Tolong di. Ali lang video bukan gua ali. Sofa. Ali sofa beri wan lang wan. Beran kami sin ya kapan Kersane Voice of the People Party ya kapan mimpin tikana
baik thong jo voice of the people party ngin yok hai agani ga rikhasi bi rikhasi jantia bi jungi baik jalahi jungi borok away sapa barman ali kom ali ya pertama laisi nai wat ali kini ka parti ke jopi kami ka parti jono kini ka parti ke jopi ke bang yale nakabenta kalawai jogi khon gikti ki jogi nakabenta kalawai jogi imla kasalang ka jogi ngin so scam haga voice of the people party ban nom leran ban nom kanran din na ka nongrim jogo voice of the people party ngin perta haupra laisin lai wat mo haupra hobai sibon kami tinggal